Red Blue JD. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Benshi muri twe turabibona ko abantu ari abategetsi b'isi n'ibirimo byose. Ibi niko bimeze kuko abantu bakora ibyo bashaka muri iyi si, ndetse n'ibindi binyabuzima bishobora kuba byibwira ko ari byo bitegeka isi nk'intare. Nazo turazitegeka kuko dushobora kuzifata tukazifungirana ahantu akaba ari twe tuzitunga. Izindi ngufu zishobora kugira ingaruka ku isi nk'izuba cyangwa imvura, nabyo tuzi uko twiyorohereza ingaruka byatugiraho ndetse tukabikoresha mu nyungu zacu. Gusa ku ruhande rumwe birasa naho kuvuga ko ari twe dutegeka isi atari ukuri, ndetse harimo kwibeshya. Ukwibeshya mu kwibwira ko dutegeka isi, uwabishyigikira wese yashingira ku mibereho yacu mu ndwara z'ibyorezo zandura cyane kandi vuba ziri muri iyi si. Hari indwara z'ibyorezo ziteye ubwoba bwinshi ziri mu isi, zose zakomotse ku dukoko tuba mu nyamaswa. Muribuka Ebola, fièvre hémorragique Ebola. Uyu munsi iri mu ndwara tuzi zandura vuba kandi ikaba indwara iteye ubwoba bwinshi. Ni indwara yica amasha n'inguge nyinshi mu mashyamba manini yo mu burengerazuba bwa Afurika. Imiterere y'umubiri w'izi nyamaswa izemerera kubana n'agakoko ka Ebola igihe kinini zitararwara, mu gihe abantu 80% bagiranye ihuriro n'imwe muri izi nyamaswa ifite aka gakoko bapfa mu minsi itarenze 3. Igifite akamaro kano kanya ni uko ishami rya Loni ryita ku buzima ryemeza ko virusi ya Ebola ikomoka ku gacurama ko mu muryango wa Pteropodidae. Mwene utu ducurama tubana na virusi ya Ebola. Usibye indwara ikomeye mwene aka kageni ikomoka ku nyamaswa, hari izindi ndwara nyinshi ziterwa n'udukoko tuba mu nyamaswa. Malaria yica abanyafurika 500 buri mwaka, iterwa n'umubu witwa Anopheles uba wifitemo agakoko kiswe Plasmodium. Aka gakoko umubu gasiga mu muntu rumye. Si ibi gusa, kuko uyu munsi ushobora kubyuka ukumva mu makuru bavuga ko hadutse ibicurane bikomoka ku biguruka byica abantu vuba, isi yose igahaguruka igahagarara, ibihugu bigashyirana mu kato. Wari wabona imbwa yasaze? Iba yarwaye indwara yitwa rage. Ni indwara yibasira cyane inyamaswa zirya inyama, ariko muri rusange ifata inyamabere zose n'abantu turimo. Iterwa na virusi yitwa Rhabdoviridae yo mu muryango w'udukoko twitwa Lyssavirus. Ni indwara ifata ubwonko bw'inyamaswa. Inyamaswa yafashwe na rage irangwa n'amahane no gushaka kuruma buri wese. Iyi virusi itera rage ishobora gufata abantu igihe inyamaswa ifite aka gakoko yakuruma, usibye ko gashobora no kugufata iyo nyamaswa ikurigase byonyine. Inyamaswa zifatwa cyane n'aka gakoko ni imbwa, umuhari, impyisi, injangwe, agacurama, imbwebwe, ariko n'inka cyangwa ihene yayirwara. Ibimenyetso bigaragazwa n'inyamaswa yafashwe n'indwara izwi nk'ibisazi by'imbwa ni nabyo bigaragara ku muntu yirwaye, kandi barayirwara cyane. Bayita ibisazi by'imbwa kuko ni virusi itera icyitwa encephalite. Uku ni ugushya kw'icyitwa encephale. Encephale ni igice cy'umutima w'ubwonko cyangwa se système nerveux central. Encephale ni igize ibice bibiri by'ubwonko, icy'iburyo n'icy'ibumoso. Iyi ndwara ntabwo tubona abantu benshi yishe, ariko mu isi buri mwaka yica abantu 40,000. Ibi birumvikanisha uburyo uyu munsi mu isi hari umubare munini w'indwara zitwara amamiliyoni y'ubuzima bw'abantu buri mwaka, zatewe n'udukoko twavuye ku nyamaswa, zaba inyamaswa tubana nazo cyangwa se zo mu mashyamba. Izi ndwara ziva ku nyamaswa zitwa zoonose. Usibye Ebola, uyu munsi tugaragariza kuba indwara iteye ubwoba bitewe n'uburyo yica abo yafashe bava amaraso ahantu hose, na rage cyangwa se iyo bita ibisazi by'imbwa yica abantu yafashe mu buryo bubi kandi buteye ubwoba, kuko ubwonko bwabo bukora nk'ubw'inyamaswa y'inkazi yagize umujinya. Umuntu warwaye iyi ndwara aba yaretse kuba umuntu, ahubwo aba yahindutse inyamaswa. Amahirwe make ahari ni uko iyi ndwara yandura ari uko inyamaswa yirwaye irumye umuntu cyangwa se ikamurigata. Iyi ndwara ya rage iramutse igeze ku rwego rwo kwandura byoroshye nka Ebola, umuntu akaba yayanduzwa no kwegera inyamaswa cyangwa se umuntu yirwaye. Iyi ishobora kuba yaba ari intangiriro yo kurangira k'urugendo rwacu kuri iyi si. Hakurikijwe umuvuduko indwara z'ibyorezo zirimo kuvukaho uyu munsi, birashoboka ko hazavuka indwara yandura ku muvuduko uruta wa Ebola, ikicana ububi burenze ubwa Ebola. Iki gihe mu isi twaba tumeze dute? Tugendeye ku buryo udukoko dutera indwara z'ibyorezo twinjira mu mubiri, imyitwarire y'abantu n'inzego mu gihe cy'ibyorezo, ndetse n'ibikubiye mu bushakashatsi bw'imiryango, inzego n'abantu ku giti cyabo ku ndwara z'ibyorezo uyu munsi zihangayikishije abatuye isi n'abayitegeka,
muri iki kiganiro turagaruka ku buryo indwara z'ibyorezo zandura n'uburyo twabaho intambwe ku yindi. Imwe mu ndwara zikomeye ikomoka ku nyamaswa rage iramutse yadutse ikandura mu buryo bworoshye nko gukoranaho cyangwa se guhumeka umwuka wahumetswe n'uyirwaye cyangwa inyamaswa iyirwaye. Muri iki kiganiro ndi kumwe na Airtel kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Njyewe namwe dushobora kwemeranya ko uyu munsi turi mu kinyejana cy'ubwiyongere bw'indwara zandura zitari zarigeze kubaho ku babanje kuba hano turi mu kinyejana cy'indwara twari twarigeze kubona ariko zigaruka zarahindutse zifite ubukana bukomeye. Birasa naho nta ntwaro n'imwe dufite yo kwirinda ibi. Indwara nshya zose twumva zavutse ziba ziterwa n'udukoko, ariko umubare munini w'utwo dukoko tukaba duturuka mu nyamaswa tukinjira mu mubiri w'umuntu mu buryo ubwo ari bwo bwose mbere yo kororokera muri uwo mubiri twinjiyemo tugatangira kwangiza ingingo zawo. Izi ndwara bazita maladies zoonotiques. Uyu ni Professeur Stephen Morse, umwarimu wigisha iby'indwara z'ibyorezo muri kaminuza ya Columbia. Hariho ibyorezo byinshi bikomeye bituruka mu bundi bwoko bw'ibinyabuzima biba byakoze ku bantu, nk'agakoko ka Ebola kagumye mu mitwe y'abantu, agakoko ka SARS abantu bakuye mu ducurama n'ubu karacyari ahantu henshi, kimwe n'izindi ndwara nk'izi ziri henshi. Iyo batubwiye izi ndwara ziterwa n'udukoko two mu nyamaswa cyangwa maladies zoonotiques, twe duhita dutekereza kwandura agakoko biturutse ku guhuza ibice runaka by'umubiri wawe n'ibice by'inyamaswa ifite ako gakoko. Uramutse utekereje ibihe aho umuntu ashobora kubaga itungo cyangwa indi nyamaswa ifite ako gakoko maze akikeba ku rutoki hakava amaraso, nta kibazo kinini kirimo kuko yaba yanduye ari umwe kandi haba hakiri amahirwe ko ashobora kuzapfa atanduje undi muntu n'umwe. Ariko rero umuntu umwe ashobora kwandura indwara bikaba intangiriro y'imperuka. À quoi ressemblerait le virus de l'apocalypse? Agakoko cyangwa virusi yateza imperuka yabisite. Hari imwe uyu munsi izwi yororoka vuba cyane kandi ntiyica amamiliyoni y'abantu byonyine, ahubwo ikaba yabyara igisirikare cya zombi. Cyaba ari icyorezo cy'imperuka. Ako gakoko niko bita rage, ibisazi by'imbwa. Ce virus, c'est celui de la rage. David Bartel yanditse igitabo yise Science Fiction. Igiteye ubwoba kuri aka gakoko ni uko gafata ubwonko n'imikorere yabwo. Iyo aka gakoko gafashe akanyangingo kamwe k'ubwonko gahita gahindura imikorere yabwo kugira ngo gashobore kororoka cyangwa se kwiyongera mu bwinshi. Uku kororoka kw'aka gakoko bikorwa ku muvuduko muto ariko bikabera mu mitsi yose yerekeza mu bwonko mbere yo kugera ku musokoro no ku bwonko nyirizina, système nerveux central. Professeur Stephen Morse. Quasiment tous les patients. Abarwayi bose bagaragaza ibimenyetso bya rage bose barapfa. Ni nko gukatirwa urwo gupfa. C'est une condamnation à mort. Utunyangingo dukoresha ibice bidufasha guhumeka tuba twamaze gupfa. Iyo ibice bituma duhumeka bitagikora, ubwo nta kiba gisigaye usibye gupfa, kandi umuvuduko indwara yica abantu ni munini cyane. Igiteye ubwoba kurushaho ni ibiba ku murwayi wa rage mbere y'uko apfa. Rage ni indwara ihindura abantu nk'inyamaswa yasaze. Umuntu aba nk'icyo bita zombi bitewe n'uko ifata ubwonko. Zombi nta kintu cyemeza ko zibaho kuko zigaragazwa mu mafilime ateye ubwoba nk'abantu bapfuye bagaruka bafite amasura ateye ubwoba cyane. Umuntu warwaye indwara ibyo akora ntaho biba bitandukaniye n'ibyo tubona muri za filime ziteye ubwoba bikorwa na zombi. Iyo agakoko ka rage katangiye kwica utunyangingo tw'ubwonko dushinzwe imyitwarire, ibintu byose bibi biba bishobora kuba kuri uwo muntu. Uba ushobora kumubona yirukanka asakuza, yasamye, yasohoye ururimi ashaka kuruma icyo abonye cyose. None kubera iki indwara nk'iyi itavugwa cyane? Kubera iki tutayitinya cyane? Madame Anne Simone ni umwarimu w'ubumenyi bw'udukoko muri kaminuza ya Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icya mbere ni uko itandura mu buryo bworoshye cyane. Ugomba kuba warumwe, wariwe inzara cyangwa se wagiranye ihuriro n'amacandwe y'inyamaswa iyirwaye. Iyi ndwara iramutse igize ubushobozi bwo kwandura mu buryo bworoshye kandi bwihuse, ikareka kwandurira mu gukomeretswa n'inyamaswa cyangwa se guhura n'amacandwe y'inyamaswa iyirwaye, ahubwo noneho ikandurira nko mu mwuka abantu bahumeka, ibintu byose byahita bihinduka. Iyi ni ingingo ihangayikishije abahanga mu buvuzi no kurwanya ibyorezo.
bigenze gutya iyi niyo virusi yazimye ikiremwa muntu ku isi. Buri gihe iyo habonekeye icyarimwe abantu babiri bafite rage, inzego zishinzwe ubuzima zitangira guhangayika. Ikintu cya mbere abaganga bakora ni uguhita bashakisha ibimenyetso abo barwayi bahuriyeho. Abaganga bahita batangira gukora akazi nk'akabagenzacyaha, babaza ibibazo buri wese ushobora kuba yagize aho ahurira n'uwagaragayeho iyo ndwara. Iyi ndwara ya rage ifata inyamabere zose, ni ukuvuga iziba ku butaka natwe turimo ndetse n'iziba mu mazi. Mu kanya twibazaga uko byagenda iyi ndwara ya rage cyangwa se iyo bakunda kwita ibisazi by'imbwa iramutse ihinduye uburyo bwo kwandura, noneho ikandura ku muvuduko ukomeye cyane kandi ikandurira nko mu mwuka. Ubundi udukoko tuba turi hose mu isanzure, ariko udukoko tubaho dukomeye dukorwa n'abantu. Buri munsi abahanga bakora udukoko dushobora gutera indwara, ariko bakadukora bagamije ubuvuzi, kuko inkingo nyinshi z'indwara zikomeye ziba zikoze mu dukoko n'ubundi twatera indwara. Nk'uyu munsi harimo gukorwa udukoko dushobora kuzajya twifashishwa mu kuvura kanseri. Gusa hari ubushakashatsi bukorwa bugatuma udukoko cyangwa se virusi zigira ubukana bukomeye mu kwica no gutiza umurindi wo kwica. Izo rero nizo virusi zakora ibara mu isi ziramutse zifitanye isano na rage. Uyu ni Professor Stephen Morse, umwarimu wigisha iby'indwara z'ibyorezo muri kaminuza ya Columbia. Toutes les expériences que nous faisons sur les maladies infectieuses. Ubushakashatsi bwose dukora ku ndwara zandurira mu dukoko buba bugamije gukiza ubuzima bw'abantu, ariko buba bushobora no gukoreshwa mu bikorwa by'ubwicanyi bigakorwa n'abantu bafite umutima mubi. Ikoranabuhanga ryose riba rishobora gukoreshwa mu gukora ibyiza cyangwa se gukora ibibi. Pour faire le bien ou pour faire le mal. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Abasoviete bose bahise bishora cyane mu bikorwa byo gukora intwaro z'uburozi, arme biologique. Hanyuma mu ntangiriro z'imyaka y'1970 amasezerano mpuzamahanga ahagarika ikorwa ry'izi ntwaro, ariko ntibivuze ko kuzikora byahise bihagarara koko, kuko Abarusiya bakomeje kuzikora rwihishwa. Bashyizeho inzu zikomeye zitunganyirizwamo ibirebana n'ubutabire, maze izo nzu bazita biopreparate. Abakozi barenga 30,000 nibo bakoreraga izo ntwaro mu malaboratoire. Bose bashoboye kubika iryo banga, ariko mu 1979 haza kuba impanuka ikomeye cyane muri rumwe mu nganda zakoraga izi ntwaro. Uburozi bazikoragamo buracika bujya mu kirere. Abantu 100,000 bo hafi aho bahise bicwa no guhumeka ubwo burozi. Ikosa rito ryateje icyorezo cyahitanye abo bantu, kandi bishobora kongera kubaho wenda hagize igikorwa gikoreshwa agakoko ka rage muri laboratoire. Hakim Olsey ni umwarimu wigisha ubugenge n'ubumenyi bw'isanzure mu ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga rya Floride. À ce stade, un virus génétiquement modifié, mortel et qui se propage. Kuri urwo rwego agakoko kakorewe mu ruganda kica kandi kakandura mu buryo bworoshye, kaba kari hanze mu mwuka abantu bahumeka. Iki gihe abantu ntabwo barwara gusa, ahubwo bahinduka zombi zifite uburakari bwinshi, bagateza intambara mu gihe n'indwara ubwayo yaba ikirimo guca ibintu. Ils vont se transformer en zombies fous furieux et semer la violence en même temps que la maladie. Dore uko byagenda rage iramutse yandurira hagati y'abantu kandi mu buryo bworoshye. Umuntu wa mbere wakwandura ntabwo byahita bimenyekana ko afite rage. Byanze bikunze yapfa hari undi amaze kwanduza. Ibi byaba bitewe n'uko iyi ndwara kimwe mu bice by'ingenzi yafata ari igice cyo haruguru cy'urwungano rwo guhumeka. Bivuze ko umuntu yajya yanduza abantu benshi icyarimwe aramutse akororeye hafi yabo cyangwa se akitsamura. Ingero z'indwara zandura gutya tuzi ni nyinshi, nk'ibicurane. Ni imwe mu ndwara zandura byoroshye, kuko umuntu birwaye biba byoroshye ko akuvugisha akabara kwanduje. Buri gihe iyo ufunguye umunwa wawe ukavuga ijambo rimwe uba usohoye udukoko 100,000. Amahirwe yacu ni uko utwo dukoko twose tutabara udutera indwara cyangwa se atabara udutera indwara zandura. Naho ubundi gukorora byonyine biba bihagije ngo wanduze buri wese uri mu nzu nawe urimo. Kugira ngo wiyumvishe uburemere bwabyo biragusaba kwibuka ibicurane bise grippe espagnole mu 1918. Ibi byahitanye amamiliyoni y'abantu mu isi yose, hapfuye abantu 1,000,000. Mu byumweru 5 byonyine ibi bicurane byishe abantu baruta bishwe n'ikiswe peste noire kigeze kwibasira Uburayi mu 1347. Mu byumweru 5 byonyine ibi bicurane byishe abantu baruta bose dimaze kwica mu myaka 25. Bibaye ari rage irimo kwandura gutya, mu isi birashoboka ko abashinzwe inzego z'ubuzima batanamenya ko birimo kuba, kuko rage ni agakoko bigoranye kukabona mu mubiri w'umuntu.
iyo kataragera ku bwonko kakirimo kugenda mu maraso nta kimenyetso na kimwe umurwayi aba afite. Aha rero iyi virusi ibaye yandurira mu mwuka niho wakwanduriza abakwegereye bose utazi ko unarwaye. Bishobora gufata amezi mbere y'uko ibimenyetso bya mbere bigaragara. Bigenda bite iyo kera kabaye bigaragaye ko umuntu afite agakoko ka rage cyangwa se ibisazi by'imbwa nk'uko babyita? Le malade commence à ressentir des symptômes grippaux. Umurwayi atangira kumva ibimenyetso by'ibicurane nko kumva utameze neza no kumva unaniwe, hanyuma hagakurikiraho ibimenyetso byo mu bwonko. Aho rero niho ibibazo bitangirira. Et c'est là que les problèmes commencent. Ni Madame Anne Simone, umwarimu w'ubumenyi bw'udukoko muri kaminuza ya Maryland. Hakurikijwe umuvuduko indwara zandurira mu mwuka zikwirakwiraho, hagakurikizwa uburyo rage cyangwa se ibisazi by'imbwa bifata abantu. Biramutse bibaye ko iyi ndwara yandurira mu mwuka, mu mezi 4 yonyine umuntu wa mbere yanduye mu isi yose haba hamaze gupfa abantu barenga 57,000 n'abandi 1,400,000 barwaye. Amanimero ya telefone yashyiriweho ubutabazi bwihuse yaba hamagarwa kurusha ikindi gihe cyose yahamagawe mu isi. Byaba bisa naho muri buri rugo umuntu umwe afatwa n'iyi ndwara buri munsi agatangira kugaragaza bya bimenyetso nk'iby'imbwa yasaze. Inzego z'umutekano zarwanya abarwayi zikoresheje uburyo zikoresha mu guhangana n'abigaragambya bafite umujinya w'umuranduranzuzi. Inzego zishinzwe ubuzima ndetse n'iz'ubutegetsi bwa leta zasaba buri wese kutegera uwaketsweho kwandura nubwo yaba ari inshuti cyangwa uwo mu muryango. Isi yaba isa n'iyobowe n'inzego z'ubuvuzi kuko muri ako kanya nizo zaba zivuga ibifitiye abantu akamaro. Professeur Dennis Nash yigisha ibirebana n'indwara z'ibyorezo muri kaminuza ya New York. Il n'y a pas de remède. nta muti ubaho wahaje. Igihe cyose wagaragaje ibimenyetso haba hari bukurikireho urupfu. Gusa habaho urukingo rubuza abantu kwandura iyo ndwara, ariko rushobora no gukoreshwa mu kubuza ako gakoko gukwirakwira igihe byamenyekanye ko umuntu yamaze kwandura. Bivuze ko n'igihe waba wamaze kwandura ako gakoko bahise baguha urukingo wabuza ibimenyetso kuza, kuko ako gakoko kataba kakwirakwiye mu mubiri. Apparition des symptômes. Mu bihe rage yaba yadutse nk'icyorezo cyandurira mu mwuka, uru rukingo niyo ntwari ikomeye yaba iri ku isi. Ikibazo cyaba gihari ni ukuruha mu gihe gito amamiliyoni y'abantu banduye. Uyu munsi mu isi hari ingano nto y'uru rukingo kuko bitizewe ko hari umubare munini w'abantu barwara rage mu mwaka. Iki ni ikibazo. Nous n'avons pas les moyens. Uyu munsi nta buryo buhagije dufite bwo gukora urukingo rw'iyi ndwara. Haramutse hadutse icyorezo gikomeye cya rage byadusaba amezi menshi kugira ngo dukore inkingo zo kurinda abantu batarandura. Bibaye icyorezo nubwo urukingo rwaboneka haba hakiri ibindi bibazo byinshi cyane byo gukemura. Kimwe muri byo ni nko kumenya umuntu ugomba guhabwa urwo rukingo kubera ubuke bwarwo. Byaba ari intambara ku baturage baba bagerageza kwikingiza ari benshi cyane. Nyuma y'amezi 6 umuntu wa mbere afashwe n'iki cyorezo, hakurikijwe umuvuduko wakoreshwa mu gukora urukingo mu isi haba hari doze zarwo cyangwa se uducupa twarwo 12,000,000, mu gihe abamaze kwandura baba ari 59,000,000. Bitewe nuko buri wese muri twe ashaka kubaho no kubeshaho abe, igihe cyose umuti w'icyorezo nk'iki waba ari muke, uko byagenda kose byarangira nabi habaye intambara y'urukingo. Mwibuke iyi ntabwo yaba ari rage imeze nk'iyo dusanzwe tuzi, kuko yo ntabwo yaba yandura mu buryo dusanzwe tuzi. Bivuze ko n'ubukana bw'izi zombi butaba buhuye. Abantu basanzwe barakingiwe ka gakoko baba bibwira ko bafite ubwirinzi, ariko siko byaba bimeze. Kubona abantu wari usanzwe uzi ko bakingiye batangiye gupfa byaba ikimenyetso kuri bose ko ikiremwa muntu kiri mu nzira yerekeza hanze y'isi. Umuvuduko iyi ndwara yaba iriho mu kwandura, mu mwaka umwe wonyine abantu 1,000,000,000 baba bamaze gupfa. Abasigaye ku isi baba ari 6,000,000,000. Leta z'ibihugu byinshi muri Afurika, Amerika y'Amajyepfo na Aziya zaba zarahagaritse gukora. Abari bazigize baba baravuye mu myanya y'ubutegetsi. Hirya no hino mu bihugu haba haravutse imitwe y'abaturage yitwaje intwaro ishinzwe kurasa umuntu wese ukekwaho kwandura iyi ndwara. Uwanduye iyi ndwara iyo igeze ku bwonko ahita ahinduka inyamaswa. Abahanga mu birebana n'indwara z'ibyorezo bemeza ko ubu buryo bwo kurasa butaba ari bwo bwa nyuma bwiza mu guhangana n'iki cyorezo. Uyu ni Professeur Hakim Olsey, umwarimu wigisha ubugenge n'ubumenyi bw'isanzure muri kaminuza y'ikoranabuhanga ya Floride. Alors, que peut-on faire si le plan de vaccination... Ubundi ni iki gikorwa ibirebana n'urukingo byanze?
aha bihita bisaba kwifashisha uburyo buzwi bwifashishwa mu guhangana n'ibyorezo aribwo gutanga akato no guheza. Ariko aha naho hari ikibazo cy'uburyo washyira mu kato amamiliyoni menshi y'abantu bahindutse za zombi. Ubusanzwe habaho uburyo bubiri buzwi bwo guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo. Uburyo bwa mbere ni ugushyira mu kato abantu batuye mu bice byavuzwemo indwara cyangwa se byagaragayemo abarwaye. Ntibivuze ko abashyirwa mu kato bagomba kuba barwaye, ahubwo ni abakekwa, babyita quarantaine. Uburyo bwa kabiri busa no kubafungira ahantu hamwe ntihagire ubegera, isolement. Quarantaine cyangwa se akato ni ugushyiraho itegeko ribuza abantu baturuka mu gace runaka kwinjira mu gace runaka, mu gihe isolement ari ugufata abantu umubare runaka bagashyirwa ahantu hamwe ntihagire uwo begera, nabo ntihagire ubegera, kuko baba bamaze guhura n'umuntu cyangwa se inyamaswa ishobora kuba yarabanduje. Ikibazo gihari ni uko ubu buryo bubiri bushobora gukoreshwa mu birebana n'akato mu gihe abantu baba barwaye rage, baba bakwanduza mu buryo bworoshye ku buryo ntawe ubegera, ikaba ingingo yo kwibaza uburyo abantu bajya babona ibyo kurya. Nubwo washobora kubagezaho ibyo kurya n'ibindi bakeneye aho baba bari, twese turabizi ko nta muntu ukunda gufungirwa ahantu hamwe. Kuri iyi ngingo bwo abashyirwa mu kato baba ari abantu badafite aho bababara, kuko rage ihindura umuntu inyamaswa ari uko igeze ku bwonko. Kubirebana na isolement cyangwa se guheza, byo bireba bamaze kwandura. Aha ni ugufata abarwayi ukabarinda kwivanga n'abandi baturage, ni nko gufunga. Igihe twaba twibasiwe na rage nk'icyorezo, ikibazo cyaba kuri ubu buryo ni uko abamaze kurwara bahinduka nk'inyamaswa kuko bashaka kuruma ibyo babonye byose. Igihe baba ari benshi barwariye rimwe, byagorana kubona amazu bafungirwamo ku buryo byaba bishoboka cyane ko bakwira imisozi, bitewe n'uko intwaro baba bafite ntawe utayitinya. Ni ukuvuga kwanduza, n'inzego z'umutekano ubwazo nta kintu kinini zaba zishoboye gukora ku bantu buzuye imihanda bose bameze nk'inyamaswa ziryana. Ni isura iteye ubwoba ku muntu wese wagerageza kubyishyira mu mutwe. Iki cyaba ari cyo gihe cyo guhindura uburyo bwo gukemura ikibazo. Buri gihe haba hariho uburyo bwo gukora akato ko guturuka inyuma. Hano abantu bazima batarwaye bishyira hamwe bakabuza umurwayi kubegera. Uko ni nko gufata umujyi bizwi neza ko icyorezo kitarageramo bakawufunga, ntihagire uwinjira ntihagire usohoka. Mu 1918 mu gihe cy'ibicurane byiswe bya Espagne, abaturage b'umujyi witwa Guasón muri Colorado bafashe icyemezo cy'uko iki cyorezo kitagomba kubageraho. Bashyize ingabo zifite intwaro ziremereye ku nkengero z'umujyi, maze buri wese agumiwe, bategeka ko uzajya asohoka azajya aguma iyo yagiye ntiyongere kwinjira muri uwo mujyi. Iki gihe Guasón yabashije gutsinda iki cyorezo, ntihagira umuturage wayo n'umwe urwara. Ikibazo ni uko uyu munsi buri gace kaba kabeshejweho n'akandi. Ingingo y'ubuhahirane yaba imbogamizi ikomeye haramutse hadutse icyorezo nka rage gifite ubukana buremereye mu kwandura. Kubera umuvuduko n'ubukana bwa rage, iramutse yadutse mu buryo bw'icyorezo yakwica miliyari 4 z'abantu mu myaka 2. Mu myaka 2 isi yaba isigayeho abantu miliyari 3 zirimo umubare munini w'abarwaye. Uburyo bwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo bwose ntabwo bwaba bugishoboka. Urukingo rwaba rwaranze, akato kaba karanze, n'umuhezo uburyo wakorwamo kose ntiwaba ugishoboka. Uburyo bwonyine busa n'ubufite ingufu bwakoreshwa ni imiterere ya rage cyangwa se ibisazi by'imbwa nk'uko bamwe babyita. Hari ikimenyetso kimwe cy'iyi ndwara gishobora kurokora abantu isi iramutse yibasiwe n'iki cyorezo. Imbwa yasaze iyo uyeretse amazi ntishobora kukwegera. Rage itera icyitwa hydrophobie cyangwa se ubwoba bw'amazi. Agakoko gatera rage iyo kageze mu bwonko kabanza kwangiza utunyangingo n'imitsi ikoresha umuhogo, ku buryo kumira amazi bibabaza cyane. Iki nicyo gituma imbwa cyangwa se umuntu ufite rage azana urufuro mu kanwa no ku munwa. No kumira amacandwe biramubabaza ku buryo amacandwe yuzura mu kanwa. Impamvu inyamaswa n'abantu bafite rage batinya amazi ni uko buri gihe iyo ubonye amazi uhitumira amacandwe utanabishaka. Uramutse umira ukababara, wakwirinda ikintu cyose kiza gutuma umira. Iyi niyo mpamvu uramutse ufite rage wajya uhungira amazi kure kugira ngo ayo mazi ataza gutuma umira bikakubabaza. Iyi niyo ntwaro ya nyuma yaba isigaye yo gukumira bamaze kwandura ngo batinjira mu duce turimo abazima. Ni ugushyira ibidendezi by'amazi hagati y'uduce dutuwe n'abazima n'uduce turimo abamaze kwandura.
intwari ikomeye umuntu wese utararwara yajya yitwaza ni amazi. Bien sûr, il n'y a aucune garantie. birumvikana ko nta cyizere gihamye gihari ko byatanga umusaruro, ariko hydrophobie ni kimwe mu bimenyetso bikomeye bigaragara kuri rage. Nubwo amazi yagumisha abarwayi kure y'abazima, ariko ntabwo wakwizera ko ako gace kari mu mutekano uhamye. Agakoko gashobora kubona ubundi buryo bwo kwinjira. Trouver un autre moyen d'entrer. Uwo ni David Barter wanditse igitabo La Science Fiction. Agakoko cyangwa virusi gashobora gukwirakwira no kororoka mu buryo twebwe tudashobora gutekereza. Agakoko gashobora kuba kaba mu nyamaswa z'inyamabere, ariko kagahindura kakajya nko mu biguruka. Igihe isi yibasiwe n'icyorezo nk'aje, ntabwo wavuga ko warokotse kuko washoboye gukumira abantu n'inyamaswa bamaze kwandura, kuko birashoboka cyane rwose ko wakoresha amazi mu gukumira abanduye, ariko agakoko kagahita kajya nko mu mibu cyangwa se mu isazi. Kuri uru rwego byahita bikomerera buri wese gufata ingamba izo arizo zose zo gukumira icyorezo. Birasa naho urugendo rw'abantu rwaba rurangiriye aha. Hano haba hasigaye icyizere cya nyuma na nyuma cyo kurinda abantu kuzimira ku isi. Iki cyaba gisigaye ngo kirokore bamwe muri twe ni ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa se immunité naturelle. Immunité naturelle ni ububasha bw'umubiri w'umuntu runaka cyangwa se ubwoko bw'abantu runaka bwo kudafatwa n'indwara runaka. Hari abantu bashobora kwinjirwa n'agakoko gatera indwara ariko ntibarware bataranakingiwe. Buri wese muri twe aba afite indwara azi cyangwa atazi idashobora kumuhangara bitewe n'ubudahangarwa bw'umubiri we. Ubu budahangarwa buba mu tunyangingo twa buri muntu. Ashobora kuba yarakuye mu budahangarwa bw'umubyeyi we cyangwa se undi muntu wo mu muryango. Niyo wamutera amaraso arimo sida ntashobora kuyirwara kandi ntawayimukingiye. Utunyangingo bafite tuba tudashobora kwinjirwamo na tumwe mu dukoko. Aya niyo mahirwe ya nyuma ashoboka kugiremwa muntu igihe twakwibasirwa n'icyorezo cya rage. Amahirwe asigaye yo kuba isi yakomeza guturwaho n'abantu iki cyorezo kije ni uko haba hariho ubwoko bw'abantu bafite umubiri udashobora gufatwa na rage. Aba nibo baragwa isi, kandi aba bantu barahari. Birashoboka ko mu mashyamba akonja cyane yo muri Peru haba ubwoko bw'abantu bibera mu mashyamba bafite ubudahangarwa ku ndwara ya rage. Aba ntibajya barwara iyo bahuye n'udukoko dutera indwara. Ubudahangarwa bwabo bukozwe ku buryo imibiri yabo yirwanaho iyo ihuye n'udukoko. Ngaba abantu bafite amahirwe yo kuba basigara ku isi turamutse twibasiwe n'icyorezo cy'ibisazi by'imbwa. Kuba baba bameze uku ni uko bigeze kubaho mu dukoko dutera indwara ntizabafata kandi badakingiwe. Haramutse haje iki cyorezo, aba bantu nibo bazasigara batuye isi bonyine. Birashoboka ko ikiremwa muntu ari hano giteze amahirwe ya nyuma ku birebana n'indwara z'ibyorezo. Birasa naho abatuye isi bakwiye kugira ubwitonzi bukomeye cyane cyane ku birebana n'isi y'ikoranabuhanga n'ubuvumbuzi. Abahanga mu buzima bwacu bavuga ko abantu badakwiye kwifata nk'indakorwaho, kandi bikaba byiza cyane gushyira mu bitekerezo isura y'uburyo byagenda ibyago bitaratubaho uyu munsi biramutse bibaye, kuko ari bwo buryo bwiza bwo kwitegura icyazaza hatubikiye. Ni nansoje iki kiganiro ushobora kugiramo uruhare wanditse igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi kuri page ya Facebook Isango Sobanukirwa. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si.
abarenga miliyari enye muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.